Kedamtang preni phai krep ho anar lo por phai krehini rachiti ma por malom Joseph Terang Memorial Holalong Dillai Police Station atum penchepatir piponsi non malom kachet hangplu phangkudong mate child lifter pupen Dillai havar arat atuma phan cheroktok amai kedeng pon Bangso amai Dillai Thana committee amai phujoi sing timung pen kachepahem phupon amai long chunbang pongku rakshit pen mai ke phalam the jai pon long Labangso amai long senior citizen Joy Singh Timung Tusheswar Terang ke haitokbi Thana VDP abangpu rongasar SGB KSA pregjama song lapen rongarat atung chetongdosi mayardi pidunlo Dillai Police Station second OC penang kapachini dun atengke non malom hawaralong phangkudong mate child lifter palam kachet hangalam lake ahok kali Nasi Dillai along VDP member rongasar sarkari gambura lapen pregjama song atung pen lahailam the aphuthak cheroktok ke do lapen kachini dun nang jialam the aphuthak si chethan chimum pedo puta nang thandun এই হুপা ধৰাৰ এটা যে অপপ্ৰচাৰ ওলাই আছে সেইটো বিষয়ত এখন দিলাই থানাৰ আণ্ডাৰত যিমানবিলাক গাঁও আছে যিমানবিলাক VDP মেম্বাৰ সব গাঁওবুঢ়া এইবিলাকক লৈ এখন সজাগতা সভা মিটিং কৰা হ'ল এই মিটিঙত যে হুপা ধৰা বুলি কোনো এটা মানে বস্তু নাই বা কোনো মানুহ নাই এটা অপপ্ৰচাৰহে সেই বিষয়ে বিতংভাৱে এই মিটিঙত আলোচনা কৰা হয় ইয়াতে গোটেই দিলাই থানা আণ্ডাৰৰ যিমানবিলাক SGB GB VDP মেম্বাৰ্ছ আহে তেওঁলোকবিলাক এটেণ্ড হৈছিল মিটিঙত Dillai pen Bijay Rongpi Karbi Anglong Live